Hi guys, kita orang sekarang tengah kelas micro, and then after this we're going to have kelas apa kelas ni? Oh, account. So Befa. So this is my outfit for today. Baju Hajar, tudung Afina, stocking lagi, inner sendiri, jam bapa, anak tudung sendiri. Semalam dia kata No. 我们一生注定是沧桑，不知来要笑着走过呀。Dalam ni sumpah banyak nota. Cuba teka nota apa? Macam-macam. Saya pengasuh rakan sebaya. So tak nak saya tak tahu sit back. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. good. Love me. Lawa kan? Haa. Colour dia tak menakutkan pun. Nampak je macam menakutkan. Tapi colour dia tak menakutkan sangat. Ini saya pakai mascara Bare Bliss, kening palette Hajar, blusher Wardah, foundation Kubrami, lipstick Anas, eyeliner Dezomi, dia tak ada apa dah aku, loose powder Intuit. Sekarang kita on the way pergi kelas PFA. After that kita ada presentation. After that kita pergi Shah Alam. Kita pergi kita pergi Shah Alam. Bruh. Kita pergi makan. See you later. So we got 4 things: bank, inventory, trade receivable, and group insurance. Untuk information, we can come out, calculate total sales and total purchase. So total sales is cash sales plus credit. Hi guys, kita orang dah habis exam presentation. Oh iya. Korang, so sekarang ni tengah hujan. Aku berperasan hujan reda. Hujan tak reda-reda daripada tadi. Apa? Siroyo. Apa? Siroyo. Itu classmate kita orang. Pak, Arman, Iqmal, and the gang. Sedang, you know. Sekarang ni kita orang dah hujan. Kita orang dah selamat guys. Syukur. Basah-basah. Weh, hati-hati saja nak bagi aku. Ni. Bagi apa? Ustaz dah tak dengar. Itu dia ada lagi satu. Itu dah. So hi guys, hari ni kita orang dah settle sebenarnya. So saya bawa lagi satu bag sebab macam ingatkan tadi patut kita nak pergi gas pergi Shah Alam terus, tapi macam office abah kawan buat enggak, mana ada update kat nombor. Lepas tu macam kita tak jadi pergilah sebab abah dia busy. So sekarang ni kita orang balik terus, besok baru kita pergi. Bye manusia. See you berbuka nanti. Takut. Mwah.